za Sremuš kažu da je najzdravija salata, a upravo se u aprilu i maju bere medviđi ili divlji luk. O danima Sremuša razgovaramo sa gospodinom Slavkom Crnićem ovoga jutra. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas. U nedelju organizujete Dane Sremuša, pa da nam nešto više kažete o samim danima. To je tradicija koja već sada će biti skoro deceniju. Ranije smo još sa nekim organizacijama, međutim, tu se nastanu problemi, tako da smo mi odlučili sami da to sprovodimo, da povedemo čim više ljudi. Nije samo cilj je Sremuš, da se nabere dovoljno Sremuša, da naučimo ljude kako se konzervira, jer mi sada trošimo Sremuš od prošle godine. Evo, vrlo često ovu biljku nazivaju jednom od najljekovitijih, kažu, rekli smo i mi. I u najavi smo da. U najavi, da je ubica otrova, da čisti krv i tako dalje. Zašto je sve dobar Sremuš? Za čišćenje krvi, za uništavanje, recimo mi preko zime, zbog naše neishrane inercije, nekretanja, nakupimo jako puno parazita u organizmu, u probavnom sistemu i tako dalje. Zbog povećanja, jačanja imuniteta, povećanja energije, isto tako nemamo energije, dovoljno u proljeće, uležali smo se i popravke, što je najvažnije, popravke tog cirkulacije krvi. Da pozovemo naše gledalce da vam se u nedelju pridruže, u koliko časova počinje druženje i odakle krećete? U 9 sati počinjemo, se sastajemo ispred kluba Hrana je lijek. To je Braci Potkonjaka broj 2, preko puta Dvorane Obilićevo. Odatle krećemo i to je negdje put otprilike, neki zavisi koliko ćemo ići lijevo desno, 5 do 7 km, međutim nije to naporno, jer mi idemo svaki toliko, gdje god nađemo na jestivu biljku, obraćamo oko 21 vrstu jestivih biljki, koji su vrlo zdrave i ljekovite. Onda na kraju ćemo to začiniti sve, jer stižemo na kraju tamo gdje je Sremuš, da naberu sasvim dovoljno toga svega da ponesu i kući. I to je ono zastajanje, usput doručak, ne znam ja, razgovor, kako se to nabere, kako se konzervira, kako se priprema i tako dalje. Na kraju od toga što naberemo napravit ćemo jela i gore ćemo jesti i družit ćemo se oko 18 časova, ćemo se vratiti. Odlično. Hvala vam što ste bili gosti Jutarnjeg programa. Hvala vam puno. I što ste nam donijeli ovi slatkiše.